ye nim da no arosem esi wo ye abriges me be ochil wo hwe ne nkwa ya edenti ne nam so a wo hwe ne nkwa akola be yare ye na wo sere sukufuo se anka ye mfre wo maame ana se wo mo fro papa mpo ne emagi akola yare hwe akola ye bia etichafo amfi na no so e de nsem kese pa koma eye abriges eye mistress oda ho na so ye hyepa enu nkotwuma ne ye ko Ghana national em se ho ye boys school boys nkoana egu ho Ghana national abemu so no kama aye friend Theophilus upon yes Theophilus upon wa hwe ne nkwa enam de asunti ne ma ne hwe ne nkwa ba ai wo mo tro exams no na ne ho dodo no chese ne yemu nunu nti exams ne koso ne nyina na chese wo fifom mock dan mock yo mu ye eye wa ye for mock yo mu ye ya hye emu nsam ne pie mu no wo tro no se ne yem dodo no ti exams ne koso no apie kakra wa kofi kakra anka teacher fuyi ehu eye abemu emopo na anka omo nsan eye school exams na anka ye nsan school exams ma na anka wonko dia yarehwe wo mu job eye school fo no ankasa bo eye Theophilus Choboi e de ne ko hospital e ko hwe na teacher ni bia endi na chi ankohwe se akwala no se wote sen se da se omo ko ye kregosi sen enkwala no so de ne ko ba ye teacher ni bia misa se mode ne ko na e kamia se abata ne ye manu kran so wo mo nsa enye save we school ho no wo mo hwe ha masabre Theophilus upon wa hwe ne nkwa e wo eye Cape Coast we bu amasabre busuafo ene ye teacherfo a wo mo se edru sei de ebi mo se ye hu ebi mo say yete ebi mo say na say ye nim say ye serious Theophilus wa hwere ne nkwa ama ebusuafo etwa dwado a ano odimpa wo de me enkwati ebusuafo sene ya wo madwalan ene ye teacherfo ni bi nso wo mo so bonim nsam a wo mo wode maye ntie mra sesi a anewa bede wo mo abusia ye Theophilus anka na busia amoye central shemu ade pa na pala oko Ghana National College that Cape Coast and high the cheerful and 24 amoye amana ko ban se apalano esrimuno ano amo ensam na mo to central na amoche yes Yakos no nya de money jom na family na ne se akola ai Theophilus ansa oya science student to Ghana National College want the final year we didn't do enwotwe na de na ebusiane training na ne se America came on the 28th of June no mo na akola no company teachers form ho no ho fa no ko be a nkomo say that emano na onkofi the chef for ya akwala ni ya the chef for na ntumi amma na kwan ama mo ntumi amfa that na ma no e ya ran ti akwala no ho a o company bi a teacher for ni fe no the next teacher for ni say a shadow the den on the 1st July no mo no the corona akwala nsa complaints and come man is that non sanko omo ya authority no Ghana National College Authority mo ho ya the chef for house master ni ade no then cover kakodi that no man no kan wako no anya dia ekoso until on the 3rd of July no na mock exams bi ewo ho no mochro enti akwala no nkakanga krakoy te okochro exams nti okochro exams na okoshe dem wa ayiro so tuma be diasa no we pie na wakọ washroom no we pie na wakọ washroom oya sa to asum premiums ade ataso miansa no oya so pie mu na ofe enam so ofe ya na ofe we no sapoto a se ochomo ni na chi no ya na ebusafo ne training na nse ekyerefo no enya de a omutuwe bo modern ema no kwan ema anoko kokopie mu ewo ho se jom baka kohwe no nti a ebia enam sa nti ofi no mo bisa na sam se bia man first aid na se bisa enya dia ekoso nti omuye no mo no na apala no so no ho fa no atechefo no sentimi amua no until say the students ni bi hu nsa apala na is weak amba mo ankasa kuso no mu na mo frɛ ne maame sɛ ebia nka ebia maame no wa ha nka metuna abafa akwara no na nka mo de nakɔ
Now, so na maame no ya dia omo nyina water kwa. Enti maame no nim school labor ni bi ewo ho. Ana o ka tem san kan ka kwanti house master. Na ka omo ntama kwala no emfa no ko ayaresabia. Okoye ko ka tem ma house master no entumi enfi. School authority bi so mo ho ampenifo bi a ni headmaster mo ho no. Tejan ko mo so asubete omo tie no omo so entumi ankwa kwala nchankofo no until say a student for no e kan labor ni na ho no atama kwala no ade no ko ewiem hospital onko ko do ho na ade no mo ayedi na mo tam no ade no ko aye Cape Coast Interbetti ho ana mo ko hwe no kakra onna kina awofo no aye ne maame aye Sarah Bones Mensa obepie mo ho no Osha akwala no hwe na nim din na de teato akwala no hwe na nim din na de teato yata so miansa no na akwala nje mu keja okọ na mi na okọ do aya tabia no wompo no na nka bia omo hwe nim san ka chefo no betumi aba betumi ho na nka ma be hwa akwala no school ni authority ni dia house master o wanyo headmaster entumi amma me pem ho akwala no weche no nyina no enya dia omo piem ho aba be hwe omo amom tenke bia omo mom yakọ be na otu ba ko na otu mienu ntemu ani enya dia chefo ni nyina tinaba until say omo ankasa a propose ko hu educational regional educational director aya Mr. Emmanuel Esuman ano ani awpia na so ti ya pre otu ko piem ho okwa busanfo no shedding nti awofo no bo na ba so pa say wetuna ya de so no na kina no Emmanuel Esuman akwa piem ho Ghana National College ho na akwa piem ho no na ami atachirefo no anya easy kra otumi hu tampa ayatachirefo no ehwe han photo kete fa legislate enti ana abaneta atachire ni no regional director education regional director no e ka chom se jomaye no omanye biye ti we table ma sam no de gun ka ta so de akoma Ghana education service omoda no owura dutum na se omobo mo nense so san se atachirefo no anya dia omobo mo humodin afa akwala no na pomudi a o complain ya omantu amba na ezia no wan kofie na afa so no hododo no no mantu amba no first aid bia say bia mo de so ano itemno go do hospital no mo sha yale na de akwala no ache eye malaria nti pneumonia ma ebia nka ebia ebro betu aso ano no emu asai nti omo ye no hwea enye yi a akwala no edi firim on na busanfo na ni abre a omo so mo nti ase Ghana National College school point I say I Cape Coast manfo a pesa school no papa no mo nta chefo no ebon hu modern no omo atumi ayenhwe han amakwala no efrim tiabo awofo no so say that school authority no omo ana mama omo ba no efrim tonko mo manager tumpo no ba efie na awofo no take over na nka omo hwe no a nka bibisa ensi asanta nta awofo no ya de omo firi aye anomabu he ya tomo ba ya no na otomo yen sentrofo ehim na mo ma aban ani education for company for mo my Ghana mo asote aso esi na asotwe bia wo ho tam de ma Ghana National College atechre for ani company for mo ho no amotwe na mo twa mo aso ntumi nya moti a bia koso ewo nfinfin mantom a ewe anomabo aya branch a ano ka weti so obetro ni wasi exam mo buso aye mock no mo yare na akofa sa onye ni aba awofo ne susu se omo na omahwe amakwala na fin Theophilus ansa tabre aye science student a wedi fedu enwotwe omo kire onimade ye papa na tabre wato yanom ewon seda ebusanfo no eni abre mesre se ye ma bebre ewo senior high hono en some way ekoso pa last year sisi ewo Kumasi one of the senior high school nkola ni bu pa
a teacher for no ampe ahwe ni papa bi ahwom na sensu school fo bi kodi aduane bi a hwe ma ye food poison eno so dining food no ekunkola ne bebre yesram ye de mana ba ebi won kwan wo akra ha o Cape Coast o Kumasi kwan wa ne ma me kra bebi wo na bia yare ne mu identity na ye de o ma hye teacher for nsa se yesram a mo hwe nkola no apomuden mai na we so ankoso e wo man Ghana mu ekwentua na meso ene wie makra